First of all, apong maragsakanyak tadatay ti na elektaran nga presidente for 2026. Ti agdamatata actually ket ni Apo Arthur Pascual ti from Curimaw. So na ni SP Secretary ken so na pelat agda mga regional president. Tinang nominate kada tayo apo ket ni Sir Genesis ti Peso ti San Ildefonso. Taga Ilocos Sur ken La Union tinang suporta kada tayo. Kinalaban tayo ket Sir OG from Pangasinan. And napagasatan nga tinangibuti mas adadumi tinangibutos kada tayo from Lawag City, Ilocos Norte ako. So that's nakaminpintas nga pasamak DJ ED Friday ako. Saka nasa ma'am year 2026 iti panang rogi termino tayo ma'am. Yes sir. Kumbaga president-elect ang ita. So from 2026 to 2028 DJ to ti panag akem tayo as presidente ti region ako. So ano nagiti plano tayo ma'am nga aramida nakas presidente iti federasyon? Well, first of all, apo ket i-continue tayo digijay na irugi ni Sir Arthur. Apart from that, we will need to strengthen also our ties with all the different peso managers and JPOs in the entire Region 1. We have to be more active, proactive. In fact, in my speech during the before we were elected, I mentioned that buludek kay tagline ni Apo Mayor tayo nga dapat ket alisto asenso progreso met ti panag 40 pesos ti entire Region 1 Apo. As in nakadado nga programa ti masapol nga mai-roll out ket DJ ti plan tayo not only for the entire Region 1 but for the city. Kasi nagpaspas ni Mayor alisto asenso nga rod. So masapol nga sabayan tayo met DJ pa nag-roll out ti program for public employment Apo. Binigbig na tayo sa payan itibiyang di city government kada ti ma'am panakalektar tayo. Actually nakikitutak ka ni Jay Bombo Jay as in nga agsasalita kam kani Atty. Caloma ket bigla nga gayab damit na ay adagayon kasi Jay na ko na ay Jay na inkabil ko Jay so yamyaman ako na kani very supportive nga ni Mayor tayo ni Apo James Bryan Alcid Apo ta as in nga tinirmaan na panagbulod tilugan nga mapan makinit-meeting venue etc. Very supportive iso nga DJ Metcats I have to also reciprocate that support, and that's why we are trying to do everything we can to roll out all the programs of the Public Employment Service Office for the city of Lawag Apo.